ɓiɓɓe leñolam mo yiɗi heɓde galle taw ko mahaɗo ha paari walla so tawi ko terrain cohluɗa jokkodire agence immobilière Thiabibi gonɗo ɗo e Mariste Sara Burios Doore mo yiɗi heɓde noddirguel mabɓe mbatta ko 33 832 15 63 walla mbaɗa 77 515 62 74 agence Thiabibi ko ɗo woni e Mariste kono joɗorguel mabɓe nan ɗo to Pikine hedde arène national mo yiɗi heɓde noddirguel ɓen ɗon mbatta ko 33 834 01 42 agence Thiabibi caɗele meɗen gasi. Kalzana faman boy no boy ko mata ko kam e hoore mum yodan déjà jodda do lewru yimbe no ngone lewru korko ada yara ata non mais boy kal dum ko ngurna mam mais jeewani yimbe be an mi yehi e bedda wi kam woppu bedda joni mi ari ha gallam kadi balla ko jidda mais jeewa hen Allah non kalzana titi boy wona dum boy aran min e payero to min battinto do welata to joni kalda ngoja ma ko dum wulnuma mais wona ata yo arande ñennel mo haalan ma joni komi jaggudo moy ordo tekto au contraire paaw jaggi kam e ordo arande hanki rek boyo artino ton boy nday boy artiron o ari ton ba kalza affaire o weli an kay jon baane paaw kon sey laabe mo affaire o jibi ko na affaire o jibi boy hanki ñamde tan woni ko paaw wadani kam boy min arande non boy ko kalluno da ko elle ko gongo min boro ñakki fayda boy jodon ana kon problème ma ko bernde frigo jogida te gorko il faut wula seeda ay paaw jwabe ni so min wonno mi fiat dom na ha mi habba dum boy ay de berne frigo non ma wontu berne marori hande ko dum jinme ma kal non nana ne garan me law dum wona hakkila mbim o ay non mamudu ko wienno kam ko c'est vrai halanta ma caan boy en boydi mina ma pijji paawji waabe ni a wulnata ha wula sa yehi jew kala ko namne wulde wulno ha wula sey boy so dari jew fiide damede teuf ko be jida birbi non sey parce que wulna ha wula non parce que ay paaw elle min kanko elle dal min ko kay galle ko mi lubaado hen elle ko wona min an hay lubaado ni c'est normal lubaado ko ma wiye ko dum lubmami kono an a yoba tout le temps mi halni ma ka jobo on nangir bay affaire pour ka bama ko gor o ko luma o sinno nangirenom comme no bama ne luma forma condition ngani wima do kata jon jew so bonni hakkude ma boy jon on way fewnide boy gasi mi mami hande ma hande boy mami hullumo yeso mo meda yide dara wata boy no bol bali boli boy ni ay to laawida do sa yettima jon bada nduma kalzi ma pijji boy bahna hay endo semor ma bernde an mami arto ha ma do mi haala ma ko ban mi paaw hay dara wata paaw e moji ha den yonta Samba arga jidlam jam komi yimmanel wuro yumpañ ma hulay harum mi yobi dum mi jetti liƴƴe hen pari yobde tan heddi siga yi totta dum o tottuma liƴƴi di gaddana kam siga pari ndewa e bitike addana kam gazon he arga mi après mami yahmi yobo liƴƴi gorko neletaki liƴƴi sim foftim mami yahmi addo liƴƴi joni yahnam e bitike tottuma gaz o gaddana kam joni no nene addumi yah min kay joni addumi yah min wondo biye kay min wondo biye gorko e debbo ko kay addumi yah tari mi woni afa baba ko waɗani ɗo fof mi andi joni ko gonga addumi min soodiya ñanden ɗo wondo mo waye min seede mo waye ni min ne wadde ko woyanno ko dillani min seede mboɗon boya kono gojji gartani tan kono mboɗon boya aɗa woyra ɓernde eyi woyra ɓernde
min de sika wax li tima kam matuma amen wel sabu minen min ngala ko wona an goto min dañ a ala mawnirat a ala mirat donc sika change ma wel amen son kulla perejo kulla mo calculari kulla mo barkitimani ɓerdam ɓuuɓi e ma yo Allah yok sika yi yaay ma hulay harum tottuma liƴƴi ɗi gadna kam ndewa e joom bitik oɗo tottuma gaz gaddana kam yarama samba Allahu akbar ay Allah jarama Allahu akbar ɓiyam o wahla tema he Allah ya rabbi min de min wadda ɗiɗi mi juula han ɗum juulo o Yes, mango and powder. I don't know about you. You know, I'm a Jibinanica, a Janica, a Sodanica. And then you call a mango. The gallo, come you alone, and not a bit more advanced to man. A family. Sulu mai avant le 3 yobat man. Facture courant so ari comme jobo, facture ndiyam so ari comme jobo. Kono non yana ase kan neddo ni arado ni jeewo kam woni gorko woni debbo ada ridomo wala wi adwe kam ko do kadani wala ko do jotto parce que min a jeya kam a fami karan man ko te ko jeewanno mi hen ko sa joni mi natirum jeewde hede tata ay sayno ko woni mi jeewan hen joni hay dara joni kala ko jidja jeeta hen parce que mi jeetuni ma an joni ko gonda ko min wopin ma hen no me hanno ala hedo mi jofotoma baba yero mi jofotomo an ko woni Dubo sababu ne def may dara ala hen bi man debbo jari koy debbo jeni ko buri dum ko mi duro ko mi yimbe fof ko mi jobo mo heure ko tan ne do sari hanke do nday ari ro kadi rokani kam jam pour holdo an jeey kam wala holdo c'est fini bi man mi da sa nande ko alta ko wota rawan kali sa wela min bor bawi darade do en minuma piyondire daro baba yero ummo désormais hay rawanu so artiro jeewde kam bima rawanu so ari woppu yetto hey tay hada ma yaade o gandi berne ma musi do hey si bon min ne rokko mi halan ma haali ko woni berne mako min ne woppu mi halan ko woni berndam ko so jari fiyondiri koppi min fiyondiri gobbe ka gorko ko mi gorko no hey kono yo ay sago a haali ha pare minen il faut mi hana ham pare so jari piondirde gobbe min piondirde gobbe so jarani non jarani eyyi min Kalidou min ala ko mboden mi ma reposer min ala ko mboden mi ma reposer min ko mboden mi ko an ballan mi boy ayi min neddo ara doyena jewde ma ay wona debbo wona gorko sa wofi Allah wona min wofi Allah mais nangiren mami tan ka biyam ça fait 3 ans comme nous mbiru dani a meda jogande mi location a meda jogande mi courant a meda jogande mi ndiyam ngani min jekki man mbad me berndam mbimi o ko bingelam min jekki dum wadi dum e berndam kala ko karam mi bingelam sum yidum no are ma mi hadete dum do kaali dum ko dum adani kam wonde ko barande ko o do mo jarata mi gandumi o wona neddo moñ nimbe no horomo simme beddaji sum yidu miridani ma sabo mi yida arde o are galle e o biya ware maade me gagnandi jikku makko rabma dum ndottomi odo gelmu arata do o medi ardo ava korko mi reddam mi medi reddude do neddo ma taw wona korko gannimu ka badde mo lamour o wadi mo lamour lié de lamour mo waddo no sa jodima ado hoore kanko ne o jode sarama on hoore berne mon so wonno dilirde on bawa nangude koye mon Allah sago mo pawa mo jungo biye fawma jungo korko mon bon so mi wi mbodo andi a wawa wiide mo ala so mi wadi mo repousser mbele korka benna bawa dañde korko mon on Kalidou wallahi ya addo mo lenna mo doyen wallahi mi dokki mo permission ya addo mi lenna mo doyen sa yimi haali he mi andi wona so jom ngere mi dawa dem debat Kalidou wallahi nang ti bangi ka diyam so ko dum adani wadde ko mbaden ko kono wona repousser wona no repousser ala ko mbaden en ko tum ko jani ka ko pata ko ada halmi haali dépasser ala problème fop ko mi on nangir mam tan ka biyam c'est pas problème c'est
ba problème adina ni bendam non ko mu ñe parce que bu andi ko min toni ko droit ma on nangir ma mi tan ko ka sambam ou bien ka amadam borom ñaaguma yafu yu non non min ñaagato ma yafu parce que naate wima ete ko wima ala ba woto yaf non non min ñaagato ma yafu ala ba vraiment comme mi ñaagi ma yafu ya sibo alla yafu tan wonta nade wima ka ba wallahi wo ko non min togn ma ala ko min togn ma parce que berna muli mi wadi ma dépasse tawi kadi ko haalde Allah kala ko kalda do ko internet tan tawi non dego non jumte te ko kalda do ko neddo su jagirani ma piiw haalanta mo dum do ta hande mi beydima ma jaggude baba yoro wallahi mi andi hande a jagiri kam comme samba gonde e galle parce que dum ko kalda do ko fof mi andirano dum non wallahi haram baba yoro ko hakkita ko jibinda kam baba yoro wallam tan baba yoro wallahi min ñaagato ma ala wallahi baba yoro min ñaagato ma yafu parce que mi wadi dépasser quoi ala baba yoro ko min wadi dépasse problème sabi Allah ina la non suko moje tan du adani kam wonde ko badani ko kono mboro way tottade biyam mboro jogi ko toppitimi ala problème